Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 watangaje ko kuva kuwa gatandatu isaa 4:50 za nimugoroba kugeza ku cyumweru saa 11 n'igice za mu gitondo ingabo zifatanije mu butegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero bikomeye byakorewe icyarimwe kandi bikomeza nta guhagarara mu bice bituwe cyane bya Gakenke, Mikenke n'inkengero zabyo mu karere ka Minembwe. Ibyo bitero byakoreshejwe drone z'intambara zirasa zigahita zisandara cyangwa kamikaze n'indege zo mu bwoko bwa KT-7 bikaba bigize ukwica ku mugaragaro amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibyo bitero byahitanye abasivili b'inzira karengane bisenya inzu n'indi mitungo bituma imiryango myinshi yisanga mu kaga n'akababaro gakomeye. Ibyo bigaragara nk'igikorwa cyateguye cyo gukwirakwiza iterabwoba hagamijwe gusenyera no guca intege abaturage. M23 irahamagarira abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga gushakira umuti ibikorwa by'ubwicanyi, kubona ibi bakijerekera no kudafatira ingamba bene ibi byaha ntibikwiye kwihanganirwa. Kuwa gatandatu hagati ya saa 3:15 na saa 6 z'amanywa ingabo z'iro ry'ubutegetsi bwa Kongo nabwo zagabye ibitero by'urugomo bitigeze biba mu bice bituye cyane bya Gakenke muri Minembwe nk'uko byatangajwe n'uyu mutwe mu itangazo ryawo. Iri tangazo rivuga ko ibikorwa byaranzwe no gukoresha indege zigira abaderevu za kamikaze, drone za KT-6 n'imbunda ziremereye byerekana ingamba nkana z'iterabwoba zibasira abaturage. Uyu mutwe ugaragaza ko kuva hashyirwa umukono ku itangazo ririho rya tariki ya 17 Mata y'umwaka imontrira hagati y'ubutegetsi bwa Kongo na M23 ibintu byarushijeho kumera nabi cyane kandi biteye ubwoba. Ubutegetsi bwa Kinshasa burashinjwa gukaza umurego ku byaha bya gisirikare butesha agaciro imbaraga umuryango mpuzamahanga ukomeje gukira mu gushaka igisubizo cya politike mu makimbirane mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Umuyobozi mushya w'ubutumwa bwa Loni bwo bw'amahoro muri Kongo Kinshasa MONUSCO James Swane kuwa gatandatu yose bivuga ko ari abarwanyi umutwe wa FDLR bahurijwe mu kigo cya Mubambiro mbere uko boherezwa mu Rwanda. Abarwanyi Swane yasuye ngo nabemeye ubusabe bw'ingabo za FARDC zasabye kurambika intwaro hasi bakazishyikiriza kugira ngo boherezwe mu Rwanda. Ni nyuma y'uko amasezerano ya Kongo yasinye n'u Rwanda muri Kamena umwaka ushize yahaye Kinshasa umukoro wo gusenya FDLR umutwe wa jenoside umaze gukorana n'ingabo zayo. Itangazamakuru rya Kongo ryavuze ko bisabwa n'ubutegetsi bwa Kongo MONUSCO ari igomba gukora inshingano zo kwambura intwaro gusubiza mu buzima busanzwe no gucyura FDLR. Umuyobozi mushya w'uriya butumwa bwa Loni bwo yasuraga Kongo muri iki cyumweru yongeye gushimangira ko ikibazo cya FDLR gikomeje kuba icy'ingenzi kuri MONUSCO no ku muryango mpuzamahanga kikaba kiri mu myanzuro y'inama y'umutekano ya Loni. Yavuze ko yatawe impungenge n'imibereho y'abagore n'abana bari mu Bambiro, agaragaza ko uyu murwanyi uretse intambara bateye indi ntambwe iva kure y'ihohoterwa. Mu kwakira ko umwaka ushize nibwo leta ya Kongo binyujije mu ngabo za FARDC yahamagara FDLR guhagarika imirwano no kwinjira muri gahunda yo kurambika intwaro no gucyurwa hakurikijwe amasezerano ya Washington ashyira imbere gusenya uwo mutwe. Icyakora amakuru aturuka mu bice bitandukanye avuga ko hari abarwanyi FDLR bagifatanya urugamba n'ingabo za Kongo zihanganye na M23 ndetse ko perezida wa Kongo Kinshasa amaze igihe yakira abantu batandukanye barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego rwo kongerera ingufu ya mutwe, byaba ngombwa bakanahindura izina ryawo. Imiryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Kongo Kinshasa yatangaje ko barenga 1000 bafungiye mu iki gihugu bakatiwe igihano cy'urupfu. Muri Werurwe mu myaka urushize leta ya Kongo yasubukuye ishyirwa mu bikorwa igihano cy'urupfu nyuma y'imyaka 21 isobanura ko bigamije gukumira ibyaha byo kubangamira igihugu n'ubujura bwitwaje intwaro bukorerwa mu mujyi biri kwiyongera. Uwahoze ari minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba Tungunga yari yatangaje ko bitazagarukira gukatira abantu gusa ahubwo ko bazajya bajyana muri gereza ya Ngenga icungira umutekano kurusha izindi kugira ngo bicirweyo. Imiryango irimo SPM na CCPMRDC irwanya igihano cy'urupfu, CPJ iharanira amahoro n'ubutabera bifashijwe no mu bagize inteko ishinga amategeko n'abanyamategeko bakoze iperereza basanga mu myaka 2 ishize abarenga 180 baraciwe urwo gupfa muri Kongo. SPM yatangaje ko yasanze muri gereza 19 muri 80 zirya no mu gihugu hafungiye abantu hafi 1000 bari abanyamahanga 13 bakatiye igihano cy'urupfu hagati ya 2024 na 2025. Umuryango uravuze ati muri iperereza byagaragaje ko abantu hafi 1000 bafungiye muri gereza 19 twasuye bakatiye igihano cy'urupfu ugereranije n'abagera kuri 510 twabonye muri heruka twakoze 2019. Imibare igaragaza ko iterano cyo bakatiye igihano bafungiye muri Kongo Kinshasa bose hamwe barenga 1450. SPM yagaragaje ko leta ya Kongo n'ibihugu bya mbere muri Afrika bifungiyemo abantu benshi bakatiwe igihano cy'urupfu. Ibyo bigashimangira ko ibibazo by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri iki gihugu riri hasi cyane. Iyi miryango abadepite n'abanyamategeko byagaragaje ko mu mfungo zakatiwe igihano cy'urupfu byaganira nazo 73% zavuze ko zakora ibicaruzo mu gihe zakorwagaho iperereza cyangwa se mwibazwa hagamije kuzikuramo amakuru cyangwa se kugira ngo zemere ibyaha. Yasobanuye ko 73% byagaragaje ko mu gihe cy'iperereza ry'ibanze batari bafite abanyamategeko babunganira. 42% basobanura ko batabo abunganira mu manza bikaba byarabashyize mu byago byinshi byo gutsindwa no gukatirwa. Imiryango yasabye leta ya Kongo kubahiriza uburenganzira bw'abakekwaho ibyaha burimo kubafasha kubona abanyamategeko babunganira kuko biri mu bibafasha kubona ubutabera buboneye kandi igagarika gahunda yo gushyira mu bikorwa ibihano abantu bakatiwe. Nyamara ariko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko kugira ngo ibibazo by'umutekano muke n'amakimbirane yugarije Kongo Kinshasa n'akarere k'ibiyaga bigari bikemuke hakenewe kwita ku mpamvu muzi ya buri kimwe. Umukuru w'u Rwanda yabitangarije Ishantire mu Bufaransa aho yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku miyoborere n'iterambere WPC.
mu kiganiro yatangiye muri iyi nama yavuze ko ibibazo byugarije leta ya Kongo n'akarere muri rusange bidashobora gukemurwa mu ijoro rimwe, ashimangira ko hakenewe kwita ku mpamvu yatumye bibaho. Ati ibibazo ntibishobora gukemuka mu ijoro rimwe, ibibazo ntibikemurwa mu gihe gito, hakenewe kureba ku mpamvu ya buri kimwe, ibiganiro bigahabwa igihe gihagije kugira ngo abantu bashake igisubizo buri wese abonamo inyungu. Ibibazo by'amakimbirane muri Kongo Kinshasa by'umwihariko intambara imaze imyaka irenga ine isakiranye ingabo za leta y'icyo gihugu n'umutwe wa M23 byatumye umubano wa Kinshasa n'u Rwanda uzamo ibibazo ndetse binateza umwuka mubi hagati yarwo n'ibihugu birimo Burundi nabwo bufite ngo burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ibihugu bitandukanye n'imiryango mpuzamahanga yagerageje guhosha umwuka mubi, gusa kugeza ubu nta musaruro ufatika uragerwaho. Perezida Kagame yanenze abashaka gukemura ibibazo biriho kuba bita ku nyungu zabo aho kwita ku bibazo by'abaturage. Ati hari yuko byibazo cyangwa se bidakwiriye mu by'ukuri bitari gukemura impamvu z'ibibazo, kandi ibiganiro ntibikemura ibibazo by'abaturage nibwo hazamo kureba ku nyungu bikagena ikiva muri buri ntambwe y'urugendo. Perezida Kagame yavuze ko kuri bategereje kureba niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar bamaze igihe bayoboye ibiganiro by'amahoro bya Doha na Washington bazemera gushyira ku ruhande inyungu zabo bwite bagakemura ibibazo uko bikwiriye. Hagati aho Leta General Sikatenda Shabani wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Kinshasa yashyinguwe nyuma y'umwaka urenga wari ushize yarapfuye. Tariki ya 20 Mata nibwo uyu mugabo yashyinguwe mu gace yakomokagamo kafize muri Kivu Amajyepfo ya Kongo Kinshasa. Icyakora nk'abandi basirikare Sikatenda ubwo yashyingurwa ntiyigeze ahabwa icyubahiro cya gisirikare, ahubwo yashyinguwe nk'abasivile. Ni ibintu byateje impaka no kwibaza byinshi kibyihishe inyuma mu Banyekongo. Sikatenda wari ufite imyaka 43 y'amavuko n'umwe mu basirikare b'umutwe witwaje intwaro wa FDR wari uyobowe na Ruhande Zire Kabila barwanyije ubutetsi bwa Mobutu Sese Seko. Mu gihe cy'uru rugamba FDR yaguye no kwambuka umujyi wa Kalemi bo mu ntara ya Tanganyika ko abarwanyi b'ababembe babimye inzira. General Sikatenda wari umubembe n'umwe mu bagize uruhare mu kirano yatumye FDR ihabwa inzira ikomereza i Kinshasa. Ubwo Ruhande Zire Kabila yajyaga ku butegetsi, Lieutenant General Sikatenda yagize umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare kugeza 1998 ubwo avukaga umutwe wa RCD Goma. Kuva 2003 kugeza 2009 General Sikatenda ari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo. Icyo gihe hari mu gihe cy'ubutegetsi bw'inzibacyuho bwa Joseph Kabila na nyuma y'amatora ya mbere umukuru w'igihugu yabaye 2006 mu mwaka ushize ubwo Kabila ari mu mujyi wa Goma yashinje ubutegetsi bwa Tshisekedi ko ari bwo buri nyuma y'urupfu rwa General Sikatenda Shabani. Ati yatawe muri yombi afungwa kuva mu gukingo kwa 23 nta rubanza kugeza ubwo yapfuye azira gufatwa nabi. Numwe mu nzirakarengane nyinshi zahuwe kudahuza ibitekerezo n'umutegetsi bw'igitugu. Kabila yavuze ko yashenguwe cyane n'urupfu rw'uriya Mukambwe, ahamya ko ari mu bamufasha akaboko ubwo se yaramaze gupfa. Mabwire kandi ko Abanyekongo bari barongeye mu Burundi ubwo ibice byo muri teritwari ya Uvira byaberaga mu Rwanda ikomeye mu ntangiriro z'ukuboza ko umwaka ushize batangiye gusubira muri Kongo Kinshasa. Ishami ry'Loni rishinzwe impunzi HCR ryatangaje ko ku itariki ya 26 Mata ryacyuye icyiciro cya mbere cy'impunzi 62 z'Abanyekongo zabaga mu nkambi ya Busuma muri komine Ruyigi. Iki gikorwa gishingiye ku biganiro byahuje abahagarariye Burundi, Leta ya Kongo na HCR byabaye nyuma y'uko muri Burundi bufunga umupaka wa Gatumba wari ugiye kumara amezi n'udakora kubera impungenge z'umutekano. HCR igaragaza ko imirwano ibera mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi mu mpera z'umwaka ushize yatumye Abanyekongo barenga 100,000 bahungira mu Burundi bacumikirwa mu nkambi zo mu bice bitandukanye by'icyo gihugu. Guverineri wungirije wa Kivu Amajyepfo washyizeho na Leta ya Kongo Jean-Jacques Purusi yatangaje ko izi mpunzi zibaye mu buzima bubi cyane bumeze nk'umukuzimu. Ati bagenzi bagwa mu buzima budakwiye umuntu bari babaye nk'umukuzimu. Gutaha ku cyiciro cya mbere rwose kuzatuma n'abandi bashishikarira gutaha. Bakenewe kumva batekanye bakakirwa n'abavandimwe babo kugira ngo bisange aho bakomoka biboroheye. Ko n'ibyo kurya bihagije n'amazi meza mu nkambi zo mu Burundi byari ikibazo gikomeye. Hari Abanyekongo barenga 40 bapfuye mu kuboza ko umwaka ushize bazize indwara ziterwa n'umwanda. Abandi bafite icyemezo cyo gutoroka bambuka uruzi rwa Ruzizi kubera ko umupaka wari ugifunze. Urundi ruhande ariko impunzi z'Abarundi zivuga ko zihatirwa kuva mu gihugu cya Tanzania mu gihe icyo gihugu kiyaye intego y'uko muri Nyakanga uyu mwaka nta mpunzi y'Umurundi izaba ikibarizwa ku butaka bwacyo. Ishami ry'Loni ryita ku mpunzi muri Tanzania HCR rivuga ko ryasubukuye igikorwa cyo kubarura impunzi zifuza gutaha ku bushake, mu gihe impunzi ivuga ko Leta ya Tanzania ishaka kuzicyura ku gahato. Nyamara HCR igaragaza ko yasubukuye icyo gikorwa cyo gucyura impunzi yizejwe na Leta ya Tanzania ko icyo gikorwa kigiye guhabwa umurongo nk'uko byatangajwe na BBC. Nubwo HCR yari yahagaritse kwanika impunzi zishaka gutaha biturutse ku mpungenge zatewe n'ibikuru by'uhohotera impunzi z'Abarundi zari ziri mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, uyu muryango uvuze ko gufatanya bafite ibikorwa bita ku buzima OMS n'ishami ry'umuryango w'ubunyoro ryita ku biribwa PAM ikomeje gufasha impunzi kubona aho kuryama, kubona amazi meza, ibikoresho by'isuku n'imfashanyo y'ibiribwa mu mpunzi ziri mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Impunzi z'Abarundi zivuga ko zihohoterwa ndetse bamwe bagakubitwa, zikavuga ko zidahabwa amazi meza n'ibiribwa ndetse ko aho zicumbikiye hagaragara umwanda kandi hari ubucucike. Izo mpunzi zivuga ko gukangurirwa gutaha ku bushake zihatirwa gutaha ku gahato. Leta ya Tanzania imaze gufata umwanzuro wo gukira impunzi z'Abarundi ku buryo muri Nyakanga uyu mwaka nta mpunzi ikomoka mu Burundi izaba ikibarizwa ku butaka bwa Tanzania. Mu nkambi za Nduta na Nyarugusu zonyine zibarirwa mu Burundi barenga 50,000 bahungiye. Narahanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika bazi ko ibiciro bya lisansi muri Uganda byakomeje kuzamuka cyane bigatuma ibiciro by'ibicuruzwa n'ibiciro by'ingendo bizamuka mu bice byinshi by'igihugu. Mu mijyi itandukanye n'uturere two mu gihugu hari sitasiyo zimwe na zimwe za lisansi zatangiye kubura lisansi, ibintu byateje impungenge ku baturage.
abaturage n'abatwara abantu n'ibintu. Iri zamuka ry'ibiciro bya lisansi rifite ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu, aho abashoferi b'imodoka, amapikipiki n'abandi batwara abantu batangiye kongera amafaranga y'urugendo kubera izo mpinduka. Igiciro cyo gutwara abantu n'ibintu cyazamutse cyane muri Uganda, bitumye n'ibiciro by'ibicuruzwa bya buri munsi nk'ibiribwa n'ibindi nkenerwa bizamuka. Biraterwa nuko gutwara ibicuruzwa biva bikorerwa bijya ku masoko bihenze cyane kurushaho. Abacuruzi bavuze ko bagomba kuzamura ibiciro kugira ngo bashobore kwishyura amafaranga yiyongere ku bwikorezi, mu gihe abaguzi nabo bava ku buzima burushaho kugenda buhenda. Abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko izamuka rya lisansi ifite ingaruka zikurikirana ku nzego zose z'ubukungu, kuko lisansi ikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu mu nganda no mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Hari impungenge ko niba ibyo bibazo bikomeje bishobora gutuma ubukungu bugabanuka ndetse n'ubushobozi bw'abaturage bwo kugura bugakomeza kugabanuka. Leta ikomeje kugerageza gukurikirana uko ibintu bihagaze, ariko abaturage n'abikorera barasaba ibisubizo byihuse kugira ngo hagabanuke ingaruka z'izamuka ry'ibiciro bya lisansi muri Uganda. Ninyebije muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe abategetsi mu kirwa cya Zanzibar bavuze ko bahangayikishijwe n'urubyiruko ruri kugana amashuri ariko rutagira indangagaciro na kirazira z'igihugu. Mu mudugudu uri ku nkombe witwa Matemwe mu majyaruguru ya Unguja hari impinduka zikomeye zirimo kuba hagati y'ibisekuru, bigatuma urubyiruko rwinshi rutangira kwibaza agaciro k'uburezi bwa kijyambere no kwitakara ry'imyitwarire myiza n'indangagaciro byahoze mu muryango. Mu kiganiro giherutse guhuza urubyiruko, abakitabiriye bagaragaje impungenge zikomeye ku byo babona nk'igabanuka rikabije ry'imyitwarire myiza ndetse n'itandukano rikomeje kwiyongera hagati yo kwiga mu mashuri n'uburezi nyakuri. Ibiganiro byafashwe ku itariki ya 10 Mata bigatangazwa tariki ya 21 Mata byari mu rwego rwa porogaramu ya Dira Mutani Vijana Wanasemaje cyateguwe na Dacanza ku bufatanye na Toys East Africa. Icyo kiganiro ngo cyagaragaje imbogamizi zikomeye urubyiruko rwa Zanzibar ruro nazo mu gihe rwangana n'impinduka zihuse ziri mu muryango. Insanganyamatsiko y'ingenzi y'icyo kiganiro itandukanye hagati yo kubona impamyabumenyi n'amasomo yo kuba umuntu wize koko. Abakitabiriye bavuze ko nubwo urubyiruko rwinshi ruri kujya mu mashuri muri iki gihe, ireme ry'uburezi n'indangagaciro bikwiye gutanga byagabanutse cyane ugereranyije n'ibisekuru byabanje. Abakuru bacu bari barize kurusha twe, niko ari Adamu Muhammad yabivuze, utuye i Matemwe. Nubwo tw'urubyiruko rwo muri iki gihe tujya kwiga tukabona impamyabumenyi z'ikirenga nka masters cyangwa se PhD, diplome n'impamyabumenyi zisanzwe, abakuru bacu bari barize koko. Hari umugani ugiye tushobora kuba warize utaragiye mu ishuri kandi ushobora kujya mu ishuri ariko utarize koko. Muhammad yakomeje agaragaza ko umuntu mukuru yigeze kugira gusa mu mwaka wa 4 mu mashuri yisumbuye cyangwa se Form 4 kera akenshi abafite ubwenge n'ubushobozi birenze ibyo urangije kaminuza muri kino gihe. Imvugo igaragaza impungenge rusange ku igabanuka ry'ireme ry'uburezi muri Tanzania, aho kwiyongera ko abagana mu mashuri bitajyanye buri gihe no kuzamuka k'ubumenyi bufatika cyangwa se ubumenyi bukoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Urubyiruko rwo muri Matemwe rwagaragaje ko impinduka zikomeye mu buryo abana barerwa ariyo mpamvu nyamukuru y'ikorwa n'itesha ry'imyitwarire myiza rigaragara muri kino gihe. Bavuze ko bibabaje kubona uburyo gakondo bwo kurera bwari bushingiye ku muryango mugari n'abaturage bose bugenda bucika, aho buri muntu mukuru yagiraga uruhare mu kurera no kugurura imyitwarire y'abana. Umwe mu bitabiriye ibiganiro yavuze ati kera abakuru bacu bareraga umwana mu buryo bwagutse bw'umuryango n'imibanire, ariko ubu uzi gusa kubyara umwana, kumurera byo ntibikureba. Izi mpinduka zifitanye isano kandi no kohereza abana bato cyane mu mashuri hakiri kare. Abitabiriye bavuze ko abana bafite imyaka 2 gusa kuri bajyana muri baby class cyangwa se mu mashuri y'incuke, ibintu bimeze ko biri mu mahirwe yo kubaka umubano ukomeye n'ababyeyi babo no guhabwa uburere n'indangagaciro bikenewe bakiri bato byari bisanzwe bitangwa n'ababyeyi ndetse n'umuryango mugari muri Tanzania. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikira muri Kenya, abanyamakuru bakoze muri no barandika barizko perezida wa muto wa Kenya nenze cyane abanyapolitiki bamwe bashaka kwiyita bagenzura icyerekezo cya politiki mu karere ka Mount Kenya. Yavuze ko adakora akazi agamije gushimisha agatsiko gato k'abanyapolitiki bafite inyungu zabo bwite, ahubwo akorera abanyakenya bose bamuhaye imanda mu matora ya 2022. Ruto yavuze ko ari abantu bibwira ko bafite amajwi y'abaturage ba Mount Kenya mu ntoki zabo, bakaba bashaka ko apfukama imbere yabo. Abasubiza ko atazegera apfukamira undi muntu wese, ko ashobora gusa kwicisha bugufi imbere y'abaturage n'imbere y'Imana. Yavuze ko abanyapolitiki bashaka kubuza abaturage uburenganzira bwabo bwo kwishyira hamwe no kwihitiramo uwo bashyigikira. Yongera ko bashaka gutegeka abaturage ibyo bagomba kumva, aho bagomba kujya no bagomba gutora, asaba abaturage kubirengagiza. Perezida Ruto yavuze ko abayobozi badafite gahunda cyangwa se icyerekezo gifatika, ahubwo basigaye bakoresha amagambo gusa n'ibitutsi aho gutanga ibisubizo ku bibazo byugarije abaturage. Yashimangiye ko abaturage bamuhisemo kugira ngo bakorere, atari kugira ngo apfukamire abandi cyangwa se ngo abe umugaragu w'umuntu runaka, ahubwo ko ari umukozi w'abanyakenya bose. Muri urwo ruzinduko mu ntara ya Muranga yanagenzuye imishinga itandukanye y'amasoko n'iterambere ry'ubuhinzi n'ubucuruzi igamije guteza imbere ubukungu bw'abaturage. Uyu mukuru w'igihugu wa Kenya kandi yatangaje ko Hoze Visi Perezida we Rigathi Gachagua atazamubuza gushaka amajwi mu karere ka Mount Kenya. Ruto yavuze ko amajwi atari umuntu umwe afite mu ntoki, ahubwo ari abaturage bagira uburenganzira bwo guhitamo uwo bashaka. Ashimangira ko azakomeza kujya muri ako karere kuganira n'abaturage no gusaba inkunga yabo, nubwo Gachagua yaba umunenga cyangwa se ashaka kumubuza ko yakorera ibikorwa bya politiki. Ibije mu gihe hari amakimbirane politiki hagati y'aba bombi, aho Gachagua amaze igihe agaragaza ko Ruto ashobora kutabona inkunga ihagije muri Mount Kenya. Hari n'amagambo Gachagua yerutse kuvuga agaragaza ko Ruto ashobora kubona amajwi make cyane muri ako karere. Ku ruhande rwe Ruto yavuze ko azakomeza gahunda za politiki n'iterambere kandi ko azashaka amajwi mu gihugu hose, harimo n'akarere ka Mount Kenya gafite umubare munini w'abantu batora.
matora, bityo bakaba bafite uruhare rukomeye mu matora ateganyijwe muri Kenya. Muri rusange ubutumwa bwe bwari uko nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kugenzura amajwi y'akarere runaka kuko amajwi ari abaturage ubwabo. Mu makuru mpuzamahanga bamubwira ko Perezida Amerika Donald Trump yakuye byihutirwa mu birori byo gusangira n'abanyamakuru batari amakuru y'ibintu bya perezida cyangwa se White House nyuma yo kumvikanya amasasu byabaga muri hoteli yitwa Hilton Washington DC mu ijoro ryakeye ryo kuwa gatandatu. Perezida Amerika avuga ko umugabo witwaje imbunda nyinshi yakizwe hasi na bamwe mu ntwari zikomeye cyane zo mu itsinda rya Amerika ricunga umutekano wa perezida n'abandi bategetsi bakuru n'abahoze ari abategetsi bakuru rizwi nka Secret Service. Ibitangazamakuru byo muri Amerika byatangaje ko ukekwa ari Corey Thomas ari imyaka 31 ukomoka i Torrance muri leta ya California. Abategetsi bavuze ko ari wenyine nta wundi bakoranaga. Mu kiganiro n'abanyamakuru mukuru wa polisi ko mu mujyi wa Washington DC, Jeffrey W. Carroll yavuze ko ukekwa yari umushyitsi muri iyo hoteli yaberagamo ibyo birori ndetse ko icyumba yari arimo cyafashwe mu rwego rw'iperereza. Trump yavuze ko umwagize itsinda rya US Secret Service yarashwe yegerewe cyane y'ikorokorwa n'ijaketi yahitamenwe n'amasasu. Uyu ari mu bitaro hari kuvurwa ibikomere. Trump yavuze ko ameze neza. Perezida yatangaje video ikigaragara ko ari itangiro ry'uko kurasa muri ibyo birori byari byitabiriwe n'umugore we Melania Trump ubwo yarabajwe mu kiganiro n'abanyamakuru nyuma yaho uko ibyabaye bizamugiraho ingaruka nka Perezida Trump. Yavuze ati nkunda kutabitekerezaho, ati mba ubuzima busanzwe cyane usuzumye urabizi n'ubuzima bw'akaga, ntekereza ko mbwitwaramo neza nk'uko bushobora kwitwarwamo. Yavuze ko ukekwa ari umuntu w'umurwayi cyane, ati ntushaka ko ibintu nk'ibi bibaho. Umuyobozi w'umujyi wa Washington DC yavuze ko ukekwa arimo kuvurirwa mu bitaro biri hafi aho ngaho kandi ko akiri mu maboko ya polisi biteganyijwe ko ashyikirizwa ibirego kuwa mbere. Abari bitabiriye ibirori byo gusangira iryo funguro rya nimugoroba bikinze munsi y'ameza mu gihe ibintu byabindutse akavuye mu rujijo rwinshi. Perezida Trump yatangaje ko nkoranyambaga ifoto y'umugabo ukekwa yavuze ko yayitangaje mu nyungu zo gukorera mu mucyo. Trump yabajwe n'umunyamakuru niba ari icyo atekereza ku magerageza amaze kuba kugeza ubu ngubu yo kumwica. Mu myaka yavuye angahe ishize yamaze ko amagerageza abiri yo kwica Trump. Polisi ntavuga impamvu yorashe mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Trump yavuze ko yize ibyo bagiye bicwa, yavuze ko yemera ko abantu bagambira kwica bakoze ibintu ikomeye cyane. Atanga urugero rw'uwari perezida wa Amerika Abraham Lincoln wishwe, avuga ko ari amazina akomeye agambirirwa kwicwa. Ati sinakabivuze gutyo, ntebe icyubahiro nabyo. Yongeraho ko ubutegetsi bwe bwakoreye igihugu ibintu byinshi ariko ko abantu bamwe na bamwe batabyishimiye. Muri imyaka ishize gusangira ifunguro ry'imugoroba n'abanyamakuru batari amakuru y'ibintu bya perezida wa Amerika bizwi nka White House byanditse ibirori byo kwigaragaza no kumenyana n'abakomeye byitabirwa n'abategetsi bo muri leta hamwe n'ibyamamare. Uretse iryo funguro rya nimugoroba, icyumweru cyose kiba cyaranzwe n'ibintu bikomeye Washington byateguwe na ambasade zinyuranye, imiryango n'ibigo by'itangazamakuru. Ariko ku mutima w'icyo gikorwa iri funguro riba rigamije gukusanyirizwa amafaranga yo gufasha abanyeshuri bakiri bato biga itangazamakuru bice bitandukanye muri Amerika batanga icyizere cyo kuzaba abanyamakuru bakomeye. Buri munyeshuri muri bo ahuzwa n'umunyamakuru wo kumutoza iby'umwuga wo muri iryo shyirahamwe kandi akaba ari umunyamakuru utari amakuru muri White House. Bose bahabwa ubutumire bwo kujya muri ako gusangira ifunguro. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi ari muri Pakistan ariko nta gahunda yari y'inama itaziguye hagati ya Amerika na Iran nk'uko bivugwa na Ismail Bakai, umuvugizi wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran. Minisitiri Araghchi yahuye n'umugaba mukuru w'ingabo za Pakistan Marshal Asim Munir. Araghchi yavuze ko nyuma y'inama ze muri Pakistan yerekeza muri Oman no mu Burusiya. Mu butumwa yatangaje ku nkoranyambaga yavuze ko intego ari uguhuza ibikorwa n'abafatanyabikorwa bacu ku bibazo by'ibihugu bibiri no kugisha inama ku birimo kuba mu karere. Itangazamakuru rya leta y'Iran ryatangaje ko Pakistan ishobora gukora nk'iteme yo gutanga uko Iran ibona intambara yarangizwa.